Kembote kokanda dia kudene Kongo munanzaya mvimba. Endioyo ipange no toine Kongo kulunati nangi nsamu. Mono napaika diambu nginanga dia di kambe kanda. Idi navo nzuri kulubambu limbundu vo. Konso tsukangonda runya tu kalanga dia di ana ni Kongo. Konso tsukangonda konso sabaleke di tsukangonda. Yayi sabalo yayi tsukangonda dia 29 runya tu kala diao. Kansi muna dia 29 pe lufa tu nanga luao lupange tunketu tu zika Evelyn Kiala. Idi navo tu muenevo runyao yayi ngonda kadi kalako runyao yayi ngonda si kala dia 6 de julho. Dia 29 runyao kai kalako runyao se kala dia 6 de julho e dia 27 de julho. Munangonda tu gati kasi tu kala runyao zizole dia 6 de julho e dia 27 de julho. E kuma e dia di diambu de banga matete to kala e festa dia 10 de dezembro e que lumbu to kala e lufwa lo pangie lo mwana pangie to dani ndio pastor monogoti e fingama ti lumbu ke uno ankaka munena ke nanga kasi mkona fingi ke nanga ke mena bo kamwene lufwa ko to vila ke ni ku phutu mutu naka fuila mutu musuka wele kusalo mutu nakapataka na diambu enketo musuka toka nakabuile diambu kasi enketo musuka wele musalo luzingu loputu lenda kale diambu kasi katlendi bila kana saluko lenda kwenda kusalo wele lomba bene lumbu kimosi ezo lumbu zenkaka fite kuiza musalo kasi yemono ye fingama kadiambuko bandeko tozaka na réunion chaque fin ya mois como o hábito, dia 29 deste mês, e falei todos na reunião, mas ali pe jour e enterrement e ali que na biso ya mwasi Evelyn Kiala. Lemvuka pona yango to anile reunião ya samedi oyo, to che yango le 6 juillet et puis le 27 juillet. Donc na mois ya juillet to na reunião mibale au lieu de moko. Toko profiter pe to passer message oyo na bandeko oyo na matanga pa toko kende bien que naza convalescent mais to sala be fort wana alors réunion le 29 ya mois oyo eko zalate pona matanga ya ndeko na biso ya mwasi to yibiki après matanga to ke na salle eloko oyo esi salema na matanga ya mwana ya Tiudani ngai kutu bafinga ki ngai deja na batu mususu tina tolo belango ezate be na pesa ka rappel mingi balobaki mais matanga ezali c'est comme si via poto tozo oublier yango mais on comprend soki muto lingi ete okoko finga ye n'importe quel moment ata sali malamu okoki ko finga ye toujours alors to se pel sabino mais na poto to mona keno mwasi ya kufi me mobali akena musala osengi na musala bapisaka journée moko ba journée etikali ozokena na musala okufili mwana famille okena musala bapisaka journée moko mikolo etikali faut kena musala mais toko kangama na po wana te biso tolandaka via poto ndenge ezaleli yango wana pona likambo oyo tuto mona yango deja poto finga malisusu te biso zali makile ya libata réunion ya le 29 to anile yango to tia réunion yango le 6 juillet na le 27 juillet pona kokundama ya ndeko na biso Evelyn Kiala le samedi yango na ngaki message oyo eleka ok na YouTube pena ba TikTok po bandeko balanda yango merci mingi loto masala endio yo ipange no
toyene Congo, kulunati nange sambo. Ciao, ciao. Bye.